Malta m'għadix waħedha. Dan kien kliem il-Ministru Franċiża għall-Affarijiet Ewropej Nathalie Lossieu dwar il-problema tal-immigrazzjoni fl-Ewropa. Dan hekk kif waqt konsultazzjoni pubblika bl-isem 8 tiegħek dwar l-Ewropa u l-indirizzat it-temi tal-immigrazzjoni u l-integrazzjoni, Lossieu spjegat kif Malta ilha tħabbata mal-problema tal-immigrazzjoni mill-2002, żmien li fih il-kwistjoni tal-immigrazzjoni qasbis kienet tinsab fuq l-aġenda politika Ewropea. F'kumment ma' One News hija faħret id-deċiżjonijiet proattivi u s-soluzzjonijiet mill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-President Franċiż Emmanuel Macron f'każijiet bħal dawk tal-MV Lifeline u l-Aquarius. We worked well together this summer, Malta and France, to face these emergency situations like Lifeline and Aquarius, because it was about human lives, human beings. It was a humanitarian crisis. Tenniet li l-Ewropa issa tinsab fi dmir li ssib soluzzjoni permanenti għal problema tal-immigrazzjoni fejn fost oħrajn issuġġeriet li sabiex tittaffa din il-problema l-Ewropa għandha bżonn tgħin lil pajjiżi li minnhom qed jaħarbu dawn l-immigranti. Working with countries of origin of economic migrants, providing more assistance, jobs, investment in origin countries, working with transit countries to fight against smugglers, human traffickers. Din kienet la oħra li tagħmel parti minn numru ta' konsultazzjonijiet mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fuq proposta tal-President Franċiż Emmanuel Macron biex dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jisimgħu aktar x'jaħsbu ċ-ċittadini Ewropej dwar x'tip ta' Unjoni jridu. Hekk kif attendit il fuq minn 50 konsultazzjoni ta' dan it-tip, Lossieu tkellmet dwar il-problemi u l-kwistjonijiet li qed ileħħnu ċ-ċittadini Ewropej. Digital transformation, terrorism, global warming, all these challenges don't know about national borders. They have to be decided at the European level. And if we want to decide and make choices for the citizens, we have to do it with the citizens. Preżenti għal din il-konsultazzjoni kien hemm il-Ministru Helena Dalli u Michael Farrugia. Il-Ministru Farrugia żied jgħid li hemm bżonn soluzzjoni tanġibbli għas-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni filwaqt li saħaq li mill-2002 l-hawn Malta b'responsabilità indirizzat din il-problema. Intant il-Ministru Helena Dalli b'ottimiżmu qalet li responsabilità li ħa pajjiżna tul l-aħħar snin ensa biex iqajjem diskussjoni Ewropea li ser tħalli l-frott.